Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah importante vi istrat che siamo abbiamo nel asal itu kehadiran terdiwan pendiaman serang suku tu Allah Subhanahu wa taala sampai ke sini kita abu tu ini si yang waktu tu yang dibeli itu sekarang Jumat puasa pendian pasti istirahat di sini nabian yang dipilihanan besar Allah Subhanahu wa taala sekanan manusia tu sibunnya yang ini pasal dengan kita patatap atau pakakal atau papasang pemikir te ini peggunyaten pegge in kita bi asal gak dapat dunia itu bisa musahingge kahapne dokke kane masing-masing manante bi masing-masing kita bi hatiren tiri puene ge kita kakal tu dalam punja Pokoknya bisarat bi ini si manabian ayat Allah Subhanahu wa taala ini pasal pilihan tu dalam dunia ini kekayaan teh lain dengan kita patatap dengan kita pabasag semua gisab dengan tikipat sikita wa Allah Subhanahu wa taala ini nian dunia teh Allah Subhanahu wa taala itu sunu si ayat ini bisarat bi si manabian ini balik mulai ini wala tansa nasibaka fid dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik. Tetinan in Allah Subhanahu wa taala dina kita biwa itu si dunya apere panjari kita biwa itu si daga dunya dirak maghinang dirak maghinang ubus nian dina kita kipat yene pagdunya ten duk paghinang te beruta ne turia ta dunya hin sabti kita turia ta ulak dunya sunagua yene megasan de kita hindi dinagay kita bi asal pakakal ini pikilanten atau kelumanten tu si dunia ini. Sumegua, gay kita mencari gay maghinang. Duman maghinang biar ibadat lay. So maghinang kelumanten lay sabiya. Duman pinay bakit kita serano may kaulamanin samian kapan akhirat pinigyan kita maghinang. Ini pemakan te baranten. Nang ko kita bi atau maksiat kita bi ngakal kita bi atau ngalang. Iya magkasari. Sumegua wala tansa nasibaka nagit kalipan yene mian hak atau nasib itu sudah ini maghinang usaha kita di usaha samian supaya kita bi elu saya kita mencari ngakan kita mencari me epite me komentu dia samian lu me kita tidak samian pe syahad atau meglimusia tu terbesar meglimus nagai kita mencari anu supaya apa kita begitu Allah Subhanahu wa taala nak kita maghinang saya sudah nak maghinang kita bi pon na story sa kinaberihan delu lay kasi mangan banggero lebe amban sungot pagsungotante iki pepire lem beteng de atau peme yan pemakan de maram de samya de ne rizkin bangduman lebe labeyan amban pagsungotan de samya ito na paginangan de pagi lebe paglukan de samya narimikan kita ko ito pas so na pinto ko ito dunyahin alamin na pe tatawar itin pe luha kelebihan pengusaha, kelebihan pihak eluan samian. Kumegua, dinak kita, ngusaha dinak kita maghinang niya keluman ke ini amban ini lebihan sara atau pangandagan Allah Subhanahu wa taala kita ini. Nah kau nama aku itu bagapan sih kita itu? Pagelu sih kita kelebihan pengusaha, murah pengusaha itu murah magkarehan manusia. Napon na yan. Kinabayan yatin Allah Subhanahu wa taala iletek kanawa ina lusi kita hati betu itu ini ko bisrate biat ini ne qur'ate biat duman bangsa mempite muslim agamanen sunakuwa men alu bang aku mikir ne kana agamane pokse kana agamane sunakuwa bahura ko itu dia kita babot sampai ko itu kumedikit begitu bi asal accept bin asal kelkuan ke rupangan dan beli berasin ka para tambah-tambah sampai ko itu bahuna ko itu suwa petek kay petek ni pon ko itu kinabayan Allah Subhanahu wa taala kinahanda ko Allah Subhanahu wa taala
kinatauhan, yan bigla sa amin, lahat din, asal sobra ni, hato yan, hato, kung may sampay, pasok, hindi, hato kayo mo na agad, ari Pilipinasin, asal nawalawan. Tapos naman, piya si Manaro, piya si Manaro, may ngantan ko ito ayan, hato pimpungi mo na, tigaswa, may mano sa abinti, may kusaha, leban pag-usahan mo, may kriminal, may dagang sa mga kusahan. Nainin kayo magkasari, kayo magkasari, tinanggal wa sara, kaya kita ilanggal, kita mansari, wala si Allah subhanahu wa ta'ala ini. So, na kita nag-usaha, duman magdagang sabu, duman nagpapaldi sabu, duman magsabo sabu, pag-iharam, pag-iinin sabu, inin ko ba, tag na, tinandan, tapi, lusi kita, may masa, kita pito, yan, pinain makalango. May kalakap, kaya tuhan, may kalanguhin, pangitutin, may kalanguhin, yan, pangniago si kita, may masakay, may lisiliwog, tak na may bisaya, magtuwa, ubus mag-inong tuwa, pinain, may kalanguhin, nakanakan sa iyan, mag-inong tuwa, pinain. Naka-invento, pinain, ini asati ang magtuwa, makalango. Bihil, may sundalo, may kinuin, dagan may sundalo, nawas nginom nisa, may sinduin, may ginong tuwa, may ginong bihil. May nagawagin na, kung ito pa sa niya, sa diyan ban, iyan, may pasong-pasong, pinain, may marijuana, kaya, kasi kita tawag po marijuana. Gamit na saat, may isabuya. Namasikan na kung ito pasong, may ganit, may sara, may bilin, may tumain, kung ito, may marijuana, may magbaybayo, may ulawan, yun na kitabiwan, na kaya mo, so nakuha, enunan kaya mo, magdamuha, rusiyesi, makalago, kaya mo, nag-lepas akal. Hindi kaya makasari. Napun in Allah subhanahu wa ta'ala kinabayan mo ini. Lagi lusi kita asal bian kaya kita uhan lusi kita dembesilan wala. Sumay ko ito kita binakat kita tirukiya mo istoryin. Pag-usaha mismo politisanin kahan den politician na siya mayor na siya sumay tarahunan magdangi kasi siya pun enuhin. May nakurayan. Na kuito wallahu alam gaakemon subay ako bang nakrute kaya ko pinain si ano mentindarin dayahan subay ko na penseget niya duman na siya kurangalahin sa amin so ay say lusi oma katikititin kami kaya so pagkali nagpatsan dukniya ba kasi mantikit asal teka ano kung maghapan lusi dayahan pinaik kami sipre so meron ba marahil may magpopras lahat dyan bila doon sa amin milyonaryo, bajur, may jeep na magtambak-tambak lumaan na magpangkat-pangkat sa amin magpuri ka naman dyan na sumay, yan kita may kibasala sumay sitiya na doon pinagawa Allah subhanahu wa ta'ala bang hinang asal kita dahap gapit abot siya Allah kiamat ito pa si doon nga pinakita na Allah subhanahu wa ta'ala sa siya yan na pinaiya na siya Allah subhanahu wa ta'ala napon na yan elaw sangin matay mano siya elu si kita ko ito pagkasabi na duman hapin lang Diman happy lang di sabi pinahatin dinako Allah subhanahu wa ta'ala atau kinabano Allah subhanahu wa ta'ala pinagawa ini yan labas siya timot mati sa dibe bang temo mati yan kita may muslimin sa amin kaya pagtawat ini usahalay kaya kati kasua o pinta may nagkura may si kita kutuyan kati kasua sige temori mati kasi mintang kasi surrender okay ni hap na sari subay pag temori mati Duterte erumen penis sa amin pinapati o ito ubos at awan ng kinabos ng sumigawa. Bang tawad siya law kiamat, panis Allah subhanahu wa ta'ala, ini kualitim saratim ito, gini, sa lahat-lahat ni, ini katakalantin bilay, dilim ebot sa lama-lama mano sa magdagang sempuhin na ito, magmasihatin bang pinapati Allah subhanahu wa ta'ala, giti mo ni, aga kayantian ni, daw bato sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaya, lusi kita may ko ito, kemon, gani kita bisoy nagahan, asal tahat-tahat, hediti, isang kita bigate pole, hediti bin istorihin asal agen kehemon muslim christian pitu de kesua saben terikul ine magmaasiat nagmugusa aso magmaasiat ete no sa maasiat sa pandalam haram sabiya anan sinin pero Allah subhanahu wa ta'ala wala tansa nasibaka dati kay batun pag-usaham sa dunya lukay elog sumaguwa dumen pen magdagang sabo dumen pen mapati dumen pen ngalang pas dumen pen maginero kira sumaguwa nagusakit Bagian ang si kasara kita luwek kan kakit kepek opisina kakit kepek opisina pagkano man kita kakit usnis po so mag-uep ka na lamin pag-usa yun siya project ni yung kita kipataraw kita biyan ang kaasara sa amin nagburot lahing magdagang nagtinda maina sa amin yung laban na laban pag-usa basta rahat sa mga panharam yan
yan hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala pagi pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala sige te usahain sa amin sumewa men penharap wala tan sa nasiba pagi nasiba ka pagi supaya elom beranten jadi supaya kita kole nuhut pangandakan ang hirang pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala bang atin sa dia ada sige ubus wasing kama asya Allah ilaik magpapap kita pagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak nagtanda pamahab na kita ini lang kita na sa hapap ni makhluk man makhluk ini sa kompleto kita ini manusia na ini pa inakatan di happy kita nung kita pikiran nung kita man na sa kompleto kita Allah subhanahu wa ta'ala nga ka laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim bisarana na misalben nga tiyan dane pinte yan mahapel lali ko pa kita kabut pintu ko miyakul asa berkapas dari Allah sebagai dia ko aja inurungan wallahu subhanahu wa ta'ala hap pikiran ten pikir kita sama Allah subhanahu wa ta'ala haji na nikmat si kita bi amar Allah subhanahu wa ta'ala sudah usaha bi tabang lu ko pite inurungan pite hapel la pekeo hap bentuk nun inurungan pekeo dayahan inurungan pekeo sa amin ano ini pe inurungan par Allah subhanahu wa ta'ala ini pe nakan wa pekeo magmaasat wa pekeo me usama mengi mahalal wa pekeo me sa amin ini keo ni inurungan sa amin sa ibe ay sumagwa ini magpahap na kita tujuh Allah subhanahu wa ta'ala pagke ini nang kita sa hapap ne ini pamahap tabi ini pagpahap tabi Allah subhanahu wa ta'ala ini sin kuwas amban kepeg usaha tabi mahalal lay subay kita hut tabi ini pagandakan tuhut tabi ini pagandakan dan duk patala kita amban kemon ini pagyasan no ini tuhut tabi pagandakan dan amban silabian dua perkala supaya tinima wa ini kaysa petut kita tujuh Allah subhanahu wa ta'ala pag-agamat bidang busmus tujuh karena ikhlas kada sedih duk silayan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwin ayin ka pagyatin pe anu tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ini pangandakan na begitu metu samian gay kita pagakal gay kita patatap yan gay pabasag pagdepso te mas dunyahin pagyain na dunya to ngakalan kita biso nga kuha inagi sa pita lingko pereng dra kita nag-usaha supaya kita bi elum ubus yan naduk kita bi hap pagibarat hindi katinan penganal tan bituju Allah subhanahu wa ta'ala ubus etinan ene muru tamian pasal besar pen be kalmat bi az-zuhd fi dunya kita kata namada bi az-zuhd fi dunya etin az-zuhdin yani pen huwa al-kaf an al-ma'siyah wa amma zada an al-haja etin dina kita wallahu subhanahu wa ta'ala tusidu petenna tusidu dunya tu jadi kita hinina wallahu subhanahu wa ta'ala tu dulbaya sumegua amban kemon hininang kita wallahu subhanahu wa ta'ala tu samian yan puas na amban kepeg usahat belay puas na amban kepeg ibadat belay dinak kita bi pedeheng amban magmaasya tujuh we kita nakpre amban magmaasya amban kapagmaasya tujuh bi sab kamule tujuh ilay banghat kita bi gene mole gene kita bi tahala amban dunja na pinasangarkan ay pipilisara wa Allah subhanahu wa ta'ala sa kita ini kana sumegwa pagke asal masimasi kita ang barante dunyahin ubos magasimasi kita mo na tujuye ubos bubang manusyain megborok maasiat na duk busena sa kinibunsiyan wa Allah subhanahu wa ta'ala duk manusyain bang megborok busena duk lemi ini asal keme paglahat itinan kaya hinalal wa Allah subhanahu wa ta'ala maglahat pinalahat iya magdelem lahat suci lataw sila kiamat ng delem suka nagi mencari. Terus hamkan nakita may mu'minin, natin ene magkahagarin, asal magkahagat nakita, sumagawa dinak, nakita asal pagkahagat dan pagmatalo to Allah subhanahu wa ta'ala, pag lukit TV, lukit TV, may kebudusin TV mole, bang nakita siya mole to Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-iyan, hanggang kita binak, kita gay, iti na magmasiyat, pag-asap ene mole anten kakal. Yan kakal lesin lokamat yan kita tabalik itu yan kita may pagsusi tekala isu megwa dinak inambanan masyatan dinak inantakan tinimanan atawa ileban masyatan tus waktu tek elman asyok elum begitu tusi dunja pagi bangles lokamat ngana niya yan menjari puas na pagsucihin sumegwa dinak kita mo le binoten ini baranten suci nyawatan suci Allah subhanahu wa ta'ala ubos pikir-pikir te may kipungutin siya ang Islam pikir TV ko itu lay kanal tabi la akhiratin
Nagihangkan na may manusia, may magkaharad siya agamatin. Hindi bang ubos mate manusyain, hindi may manusia mag-itikad siya. Imposible, elong sa balik ko baranto. Kaya kita ito, sabi may kumpleto balik sa amin, ko bentuk kan asagania, kinulakan. Iyon na nilang bulak, tinakan may ulit. Menjarigaan na niya, tutubo kemon, lumo kemon, menjari bulak, na manusyali. O sa inyo, paasik silang pikilan, bahasa, balik kita ko tagna ng sainin. Gatad na inanan bentuk tan erwinin. Sainin do bentuk tan biyan hadja, na pagkibang tawad siya law kiamat, biyan gaan na la ibahi. Gaan na la ibahi, gaan na la ipas nila, pas na desamihan. Sunawa bang bentuk ini ngay tahala. Ubos bentuk ini ngay tahala, gampain bang dalam kapanin pahap bentuk net. Sunawa sila bentuk din lai siya law kiamat. Dan buat do bentukin lai, dan buat sa kumulin lai sa amihan. Nobos, yan ngay paasak si manusia. Yan ay ngay magkaharad si Allah subhanahu wa ta'ala. Balik manusia ko baran nini magkasuwa. Petta-petta, ubos na petta-petta, kinakan na ulit, dalim pulang sa amin, ubos. Pagwa balik, ubos manikil, balik ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagay, bangkita bitin, asal muslimin, mu'minin sa amihan. May kusidun ngayon nasa ini tadi itikad tanbi palabay kita binin. Agar bang niya dapat may bentuk tabi mapas lalo kung may kulay dan may pahap tabi. Dan may pahap tabi pagka sumusumud mas pinagdalang bulak ini kinakain ini pinagkakaroon na ulat sa amin menjadi buhok sa amin pitapit na kanak ulani. Bisan do sa inyo pamahap tabi. Demikian mereka niya bisa dosa ingat peg borak, peg make up, peg ini sa amin pamahap baran din asal masing-masing menjadi buhok menjadi dawan kita anu gana ulani. Na kita bigyan kita bigyan lella na rin sa amin dia mararahi. Inruan na kaya hatiran panto ko Allah subhanahu wa ta'ala sa amin pinahap pe pahim. Kita sa hospital mag-surgery plastic kaya mo na bigyan na sa amin nah, bukan sumut-sumut dan mati kita dalam blok sali menjadi dua telu elo samihan atau hangkan ne kaya mencari manusia in manggai kinuhul bagi bang dua telu elo amban bakas kemetay na sabi menjadi na bang teuk manusia mati kaya manawa bewan din bisa dosa inga baran nito hap bentuk nito ini kan guna-guna ni na subi kita gay mararahi asal samihan manusia in subi na inin hangkan na giti pinegas wallahu subhanahu wa ta'ala pagigaro na guna na sa menjadi buh kita menjadi gana gunanya samian. Semua ye pinhap si kita ini, ye pengeset itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya lumampa ini supaya dalam kubur atau dalam ruang semua supaya hangkan kita peluas balik Allah subhanahu wa ta'ala aman kita itu pindikil balik aman puasa aman kita dalam kubur supaya kita bihatin mian ini mian luhayahan dukhap dan tuk tembitabat selalu kiamat sekadar Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sini, numus kita bima sinduhin, terbalik ko basta bisi, masab sinduhin, manusia sinduhin, di marais akale. Hanggang na may sinduhin managam Islam, bang na mati inegas pinagdilim tahi menjadi ubus tiniman magdilim tayo kung may sinduhin benu yan, naroon yan, pinipag ubus. Mati manusia enan din tabiya ko adat gane masa nga ba na misalnya ubus na pinagdilim ubus na siya. Nakitibiga. Bang pikir-pikir, tapi saya pikir-pikir, tapi kita kuituin induk sampai sekimetay, tapi behunag na pikir-pikir. So antag kita mangkin patatap, pagkakal, bang na pikir puas amban, kamatay, puas amban pagdalang kubur, peluas amban dalam kubur, balik, din sa ilaw akhirat. Nanan sinin, dinakito Allah subhanahu wa ta'ala nag-istidad, pag-iinin, balik na barante kuituinin, balik na kemon bentukkan, takal na kita gini itinan mati balik pagpos at magkumati ini kimitin sa kunyahin. Antag na dilim ini sila wakirat si bagdilim narga anike waliyadu billah at tawanin bagdilim surah anike so Allah pagbilisap kita pinaasik Allah subhanahu wa ta'ala salatiyan. Iyan naumos bang dumain itinan bang dumain si sabab mula kita terjukatan Allah subhanahu wa ta'ala gini kita pinigas Allah subhanahu wa ta'ala siya ina kalakpan ito kaya puwas na ubos na kala man niya ito pagpuwas kaya umate nga na niya ini gana hisaman si kao gana niya tilewan si kao gana niya inarong ini kaya lumaga na ubos na rumate pagdilang bulak pansiribulak na sabi naghay bangkitin mate ikemon
pinagdalang bulak. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala maka masih haus na binisara wa ini kita ini ang banbulak ini Adam alaihissalatu wassalam ubus gaya mencari kita mulai hitungan duk ini sumagua kita pegang bulak balik sumagua ni oras ni pinaluas kita ang banbulak balik ini taabot sa law kiamat ito na duman na kita bulak sumagua barante din balik ko taknanin na isyadat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dapat pag kita ni asal kemon kita ni dalam bulak peta menjadi olet menjadi ini Allah subhanahu wa ta'ala buat ya Tuhan temang sehingga nian kalau dalam kuburin alam dalam kuburin semua ikhalan dan bitaman ke Tuhan dan di dalam kubur kita mati inasab na bang inasabin do peritakan kapan ini isturin puasang banbian ya Tuhan tenggelan itu dalam kubur manusia masih ikhalan dan bawa Allah subhanahu wa ta'ala ngatuhin. Nah, sebenarnya kita ini nuhut bisara kita bi si waktu bagi kita bi elum tu dina kita magpahap Allah subhanahu wa ta'ala tujuye duk dina kita usaha ban halal lay duk mahap lay supaya kita bi tin elum tu ubus pek elum na kita rezeki ne bote bi ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala bote bi ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubus da kita pinne dapin ne kampak maksiat pala iting alang-alang pun Allah subhanahu wa ta'ala dalang tewi ini pekerjaan ini kehalan pemegesan Allah subhanahu wa ta'ala sekitabi duk pemegesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitabi da tuhut ada kita ini yan ini duk ini semua tuhut tebi bang pandakan Tuhanin pandangan Allah subhanahu wa ta'ala hinamun bisamian duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinamun bi duk kemon pemegesan siabian Allah subhanahu wa ta'ala duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalan tebi supaya kita ni yang tetuhut tebi pegiinin pangandakan ini bisara Allah subhanahu wa ta'ala sikita himpitu siya peratan dumen megin daruk ini sumegwa dan usaha kita ni daki tebi ningko daki tebi pereheng daki tebi ngalampas daki tebi gina sumegwa naik berusaha ya keeluman sumegwa amban ligan mahalali dumen amban magmotarat dumen magdrugs dumen amban haram lay sumegwa dan daki tebi miha lebayan miha pengusaha ini lebihan mahap sikitahin misalnya paghap sikitahin ubus in manusiain kita itu kita dunia inurungan na keluman Allah subhanahu wa ta'ala dia na keluman dia na rezeki so tilawin tu way me manusiain niya na makakan na kahawa mangan pintelo sikite sarat iyakanin dumen ko ba isara Arab to may Arabin to dayahan siya sumegua pagi ako tiya na tenuko so bang kamihan kita to tenubi pagi nakakapeten na sila si may Arab pagi ako katawhan ko tabiat Arabin minted de rusembangan kinakan ado dalam sebuah orasiat pagi elo sikita minampat mangan subu mangan pag ipalisa sa buk ng buha, mangan kinakan buwas ang kemon. Obos, pag puwas luhul mangan, puwas isa, atau puwas magrib, siru mangan marampat. Puwas buwas ang kemon. Duk, kuwe kulay kimiskin punte. May Arab to, arta doon agad ngamot. Lumadi atau ngamot langit, arta din. Saya naman kena saya mintet, pero saya mangan enan dekada. Kinakan tuwas, manglusikitin naman. Pinin manglusikitin puwas, nukin na ruputo. So sa ungsaw kinakatang ginubuya para sa buya pandere menomena ko iya. Ubus paghangkar puas luhul ini mangan si kinakan niya. Ubus paghangkar puas isa balik kinakan dan ko kinakan subu-subu eruin. Bubayin borehan si nagkikita mi ko ako miskin sa amian. Na sobra pe sampai pinalime pe Pilih bersami andok balik ikan na meron bersami lagi magbuta kami Saudi ko marisbox ko marisinda marisigari meron na pilih kana ke pelem lebuhanin sa amin pagka sa ini kung mag-arab po sa amin nolus way kita bi way manusyain beseniha ne inurungan ni Allah subhanahu wa ta'ala rizki niya ne keluman ne makakan ne kawa mintalu ke mintalu le pinta bakat makan sabian batang kawa elo ni ane sa level ne ke tuhan ne kawayan ne pe us way pe asal mian mian megpe karta buni ane asal sarang sana arta ne sabi ne asal dembuwa do minaksunne
sabi ni Anas, supaya keenan pinirukupin hidayahan. Dayahan. Tinan niya na hartaan Sumengwa patang patapagtamba-tamba pepeg business nen. Kabayaan niya na untong kabayaan nen si magkuntong-untong sa niya. Niya na business gay pe mararay bang nembuha ro business sa banan sumeng niya di sa tambanan ni sa nembuha business kaman niya di sa nembuha sa niya. Sabi supaya dayahan atawan supaya napsunin etin hawain hawa basak napsunin sa niya. Napagdayahan ni Pait na ekane is artane ekane niyan kakayaan na niya ko bantu tinen asal-asal dembuha do sa katan menjadi dua menjadi telur sampai 10 dembuha luma sampai 2 pangkat 3 pangkat sampai dembuha anda dua telu 4 sampai 5 sampai 6 sekretar mesin duahin ubus kemon bisnis sampai 1 million 2 million sampai ekane sabi supaya pinin bahasa dayahan tu sa dunya. Supaya dayahan tu sa dunya, supaya may kiluhayahan manusia tu sa dunya. Na itu balik bisa tagnale bisan do sa inga dayate ini. Kanit mentangan itu. Lu sige TV. Kome biyan humian, pepite biyan si Indama dayahan. Sabi naman kung tinain palagi ng tuhumen Sheikh Allah yarhamu Sheikh Samari. Kaya kasi bahanes arta bahanes jeep bahanes sakatan bahanes mian arta magsakay mata ita mas ay gabi peka ita po hektarya bolak piya jeep karo te po peka dayahan abot sa inga karyani si karan sa mian ubos mian tu isab sige TV di minta tu sige TV sa amin ngakit tiwan so kare tigil TV kita terima mas penutin ingkil mga natuhin. Pinikarehan na siya alam dunya bang story kik na vidayli. Pamante sige tinang mo dalam kubo. Kita pun dalam TV ga ko tebi dalam TV. Pemungkusin to enuna ruyan ine betu siara enuna yan betu de menjaya. Abayare niyan. Bag sige pa dalam kubo sampai ayaman amayan niya. Iyan ando eroy pinene sa pamutos dunya ng banana na siya dayanin. Ito garo na kunani. Gara kunani arta atenbi. Gara kunani arta atenbi. Ito tambante biro. Gara kunani arta atenbi, anda atenbi, luma atenbi sa amin. Say kasi. So nagwa alhamdulillah lagi makasahari pinay na. Magsay pinay kapan kaya nagkukusa mo ay nagitibin naman. Gara kunani. Gaya. Wala tansa nasibaga. Dakeo. Ito yung dati kay Paton. Gay manjari pagge manggay ka magusa atas tu nagdupang atas nun ini ngalangpas atas tu mapate piu sa amin ni pagge na usahan na sunod wala tansa nasibak ami data kay patong pagdunyan na ito nag-usaha kayo inalay liban mag-usaha banglabian pag-usahan pangasuhan mag-usahan nag-school kita mag-school pag-school pag kita mag-school sa amin na makatrabaho kita liban pag-usahan Banglabian pag-usapan mag-business, magtinda, ini sa amin, ano ba, hali, mag-business, kaya makasari yan. Labian pag-usapan mag-pipi, kung sa amin, ini, basta yan, sa maram, iyan, dinakit, ito yung gay, ito din, nag-ete, kaya ipatsumi, pihati, biliban, nag-usapan, yan, supaya kita, ilog to, sunod na sa amin, kaya manjari, pinain, again, hati, may schoolin, hinaram, mag-ano, may nagbisa, again, kita yung school, kaya kita yung school, anak, kaya kita makasari, Pagkasari, labi anak niya school kayo. So, sorry, pa-school ng anak ko, sa amin naman, dapat maasika. So, labi yan. Mag-business kayo, mag-usaha kayo kay ayin. Maghinang kayo, mag-puutlahin kayo, maghinang kayo, mag-kamanero, mag-inpedor kayo, mag-drive kayo, ina sa amin kay ayin. Ina may aibin, bang kayo, tinanggay maghinang, bupiyo kayo nang kayo, bang kayo kayo maghinang, bupiyo kayo mag-business haram, bang kayo kayo maghinang, bupiyo kayo ngalampas, bang kayo kayo maghinang iyan. Allah subhanahu wa ta'ala ini kuntaranun Allah subhanahu wa ta'ala. Ito open sige kayo sa amin ini. Sumagawa, dinak nilang pag-usahan kayo, dinak gigit patatap we element kayo lumantin sa lama-lama. Bang nakita nga so alamin usaha gai, dinak gigit patatap sa lama-lama, we element kayo lumantin, di nga ibang nagkiurayaan sa pag-usahan nulay, okay tayo maon, nasa risk ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa,
hinaon pa bisan pa sa inge kasino kareano dinag gay inasasi si kawe tuni ka selama biyan sumewa ambarano ine mediano le atau konsep itu sebenarnya ubus balik ke urayahan bagi apropahin tu bang dayahan kita tabot siya kiamat tabot siya kiamat bang kita tu dayahan na sinunja hables sanin magdakak-dakak na kita gani kita penanggan-penangganten bagi ini kami ante matakap sembuhan karuan tika habmanila karuan ante mian sakatan demikian bagi ini na ako miskinin kita yung miskinan patabaka makabtabo ako nalo tipit ngoteng sa mayam sa misa nila yung karatarapan na may marayahanin siya tempi na ini lumo sa amin nubus kana ibisara sa siya gania ini gania mian mekalangga sa siya ini kami ante tilang sumeruwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daran pengen dua awe ini daran pinaku ini si Allah subhanahu wa ta'ala daran pinaku Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tuju ini Allah subhanahu wa ta'ala mekepenia iye amban ini miskin miskin Us kumpul megitibi intama kumpul megitibi Anas Malik wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal miskin tadi tikik dalam pinaku ini si Allah subhanahu wa ta'ala si waktu yang doa maka tu Allah subhanahu wa ta'ala pina Allahumma hini miskina pinaku ini si Allah subhanahu wa ta'ala bang peni pinakal mo Allah subhanahu wa ta'ala dalam kemiskin dalam kalam bisarane dumen bisarane balik wene o bin Allah subhanahu wa ta'ala penyaw ang banakaray semegwa dara bilisara wene bin Allahumma ini miskinan wa amitni miskinan penjirihun ku pente atau pekel lumun ku pente dalam kemiskin bang do ku pente bebete dalam kemiskin walhasil na sini indama gay kita meke bisara gebe jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam tiniwa wallahu subhanahu wa ta'ala sedwani meke penia amman ake miskin si waktu elu meke pekelu mie si Allah subhanahu wa ta'ala amban ke miskin kalam man ke lumanen dok si waktu sabi mati meke pate si Allah subhanahu wa ta'ala amban miskin walhasil bendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia semiskin-miskin na manusia. Tu sila tak bulang dunia, duk si waktu ia mati, ini semiskin-miskin dulu sa manusia. Ini si waktu pinapati wallahu subhanahu wa ta'ala pagi piraku ini. Gay mararahi. Miki dusta dusta. Binda karayahan ni amban kemon daya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naus bang bili saya angkat lumanin si Madinah dua lahat tentang nasok tikalum ni tengah-tengah lahat nu si Makkah saya bisa lu si Makkah pemante besi dalam history dalam etanya si aku apa research ko bang sa inge antag lu si Makkah bakka so emel lu Rasulullah te bisara mimpi kita lu si Makkah beglibot yun Makkah siya Makkah ko ito narumene ko tapos yun larak ni kemon denu samia sebenarnya lu akan kita pinai emen tagna kalau berasal emen lumah ni kita mana ada pasangan kamu ada kan nabi sesab so ni lu pinai emen lumah Rasulullah sini ya aku gana penghetiku lu kulang ke kusami lu bagian aku itu kabahan Makkah sabi ni menjadi masjid ni kebo nagen bisahan ni so aku tibi nakan ini tanda nang ganalay bekas emen lumah din hap sabi Rasulullah pergi di Madinah Madinah ay magtanda. Demikian makaarabihan. Nomos, tapila si Mawdo tambi, Rasul si Madinah. Lumanin, alakul. Tikite-tibi, lubong galo lumanin, atau alu senamento kuwunin, bisan senamento ka tikite-tibi. Bangtag na apikuto tikite-ko, tag-na-tag na ako sa dari, bepiyo kayo, isusant na kami si Jamatul Imam, nisita kayo ni Magrihila, Lumempa sa ayan ko ito, su niya, likus niya, tekite. Iyan tagda-tagda kung bakit bisita sa amin.
Tines do kayo, usap kami, orang doktor, oras kami naman. Pag pinam kami, luto mapit na kami, so tala, pinain, pag ako sa nabutak na tabi, pag ito akong bangihin. Kaya ko, pinimalik ko, diretso, jupi. Iyan pin, pag pinipinit, kita taping ko niya, aping ko, doktor. Tigitay ko nalay, asal bulak lugar niya ano sa amin, asal patah. Dadan niya may ininaga namin, sayan na sa amin, kung ano sikit, may, dala sa siya si Uhud, si Hamza, ibinang mutalib, tigitay tabi, niya, halabulak niya, ano siya, Erwin, pag-iitag na unulay, si Uhud na Ubus, Erwin, tagi Rasul sallallahu alaihi wasallam gana niya, gana ina sal bulak lu, Erwin, melihin pinne, iyan pinne, apa ini pinne, tigitay nung malilay. Yung gabi ko na po, pinay ko rin. Gabi ka na may alamat na sa amin, no, may transamento atawa, siulatan atawa, sa mga ani, asalay, eron pinne peluhan, eron pinne peluhan, kubulan pinne, eron pinne yan. Kasi sabi ko ito kain nagtambak-tambak ni, yan na tigita yung kain yan na tigita, nagtambak-tambak ni, elig ng sa amin yan. Siya bang tigita, pisip, sa amin, ano, depende, yan na tigita. So tala, lay nila malo sa amin, so tala yan. Nila yan, dapat tibisarag ko matsakad usap. Yan, gani alay, magtanda alay, kubunan, lesi dele menulay, alay, emen, lumanin. Pagkaya sa ariya, yan si waktu lumpesero, Aisa, yan pengubulan, miyan, lesi ang tagbilik, deruk bilik anda na Aisa, pengubulan niya. Pagkaya maak ko yan, si waktu ikelum ne, si kelum, si waktu kupin na mati, kubul ko na, depende sa ini. Layan, palihan ne, baka nila luma. Enggak ada lu malah bete tayo sa tawa marpol sa malay ano dewan bulak lupa sa amin sa bulak ko mas pero yun naga magtanda sige sa amin tu yene Rasul sallallahu alaihi wasallam pinake miskin ne manusia ada pinakaraya ne yan pinakuwe ne insyaallah subhanahu wa taala asal nekepekelum ie si yene amban manusia miskin duk si waktu ya manusia mate makapate iya amban ini jumlahan ng manusia ini miskin. Terus bang berisara si karaya ga aniya pinakaraya pagi ini pinakahap ni ang banke mo pinapansari Allah subhanahu wa ta'ala sa amin sumega ga ito ubus tandaan ng lai si waktu ya mati tini may asahabatin mahaman lumaanin tinan siyang ngubali na siyang natuli pagkitakan ng lai din buwan ang andan ng lai ni Aisha ini pinain belusi kau dalam rumah. Naga dunia. Jadi dan alai lo tepet dari dalam menulin ten pohe ini yang kata nak saya tu ini tambar pohe duk tamal dalam kerana dalam rumah. Galai makan makanan galai kemon ne tinen mag-celebrate atau pangatag si sahabat na yun. Gani arta ketek inambaran we sa waktu mati. Gani arta inambaran we si umat na si sahabat na sa waktu mati. Tumawa, kinubulo mo sa sahabat di si Abu Bakar, isinapot na sa amin, pagdalang bulak, sumaywa ka, arta ng mildun tus, natin natabulak ng paano na gano'n. Nili, pagipinako wallahu subhanahu wa ta'ala, bang peniye pinakelum, wallahu subhanahu wa ta'ala, kalamar yan kiniskin, duk si waktu pinapatay, wallahu subhanahu wa ta'ala, pinakunin, bang dukli sabihin pinapatay, dalam kiniskin. Hitandaanin, mati iega ni arta di dalam rumah di tampan di sana. Napagalo sigit pinakimiskin na manusia, gay mararahi gay mararahi, bangge pe inurungan bulawan niya ubog na manusia, may amang hinang manusia. Sila kasi, niya si Kidipox, may pangadatan sa pagkito. Pinain inusa kitibi, bang natin manusia usmatin bi, gay kiurungan bulawan, pangadatan dibi, may hinang, may hinang ng sinan. Tahu ko ba ako lang miskin. Ini buhok na buhat saka na geko hatun. Bang kada bulawan pengen tungurung bukan sa misyo. Namang pente ko di si anas ko di si ndama sa amin kasi hindi ka bulawan na okay. Kasi ko ba ako lang miskin. Tasengge. Buhok na kinamot buhok man siya. Kasi gay. Dumen lai sa iyan, tenen bangkit TV matay. Siya pagkalo sige TV na sige TV ko ito. Yan haso kita so. Kampe ko sige bang niya matay tinalo kita bisa mga tanay bite. Ko kan mali kaya ulah haso pag simalik na pag biyak sila. Kani ko manyata. Bisa kita mga tanay bite indig pibarante.
ketauhan tibi etinen pikir bisige metayan ng bahayang etinen ng bahayang hatul amate ng bahayang sa penutsi pekubulan ko je puno duwe penuhud samian ene penugata Allah Subhanahu wa taala kita pangpiu kitibi ngoson amate duk nutsi amate duk ngebut amate duk kubul amate at ng bahayang amate sa pekubul amate sabi kita dilahat kita dengan bang manusia ini amate samian amar Allah Subhanahu wa taala te pengurung ene pen qirat au qiratan atau qiratin siya duwe puno pahalain samian bang yan kita bikiran sa amate na sabi kay kita ini bari mawdu tanbi sabi kay kita bi na dinahit ti ko peninyataan samian so di bari mawdu sa diyan ga adayahan Rasul sallallahu alaihi wasallam ga adayahan siya tun elum dok ga adayahan si waktune mati te bisara wene te bisara wene in manusia in dayahan duk miskin tawad selo kiamat megbida ko ano sa pegbidaan manusia dayahan duk miskin tu selo dunya megbida ko langit duk bulak sihul sa karo dito ko ako sali kita itu pinekal mo Allah Subhanahu wa taala aku aja rendakan dan pinenia aku Allah Subhanahu wa taala pinapancari aku Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah ambang kemiskin mana kemiskin sana umuska misab alhamdulillah kemun kan pinenia kamu Allah Subhanahu wa taala ambang keraya ekka sinbi ekka tabi ekka kemun aku kan ya Allah tepet alhamdulillah makin aku meke mian lesa kinakan bangpingku mutakan na kusok mga so bangga ada mabu Allah Subhanahu wa taala ini kimiskin na muka magduhul ba kam sarta kita la ko langit tu bolak ko langit tu bolak yan talane aku lay ngagad sa kinan ang pangkatan Allah Subhanahu wa taala so maghinan ko ba ta ko ban pere ka sa musaha lumeng nga langit na ta bolak sa amin na sumay yan ngantan Tuhanin ngantan Allah Subhanahu wa taala sa kun sa amin na sa sambat-sambat maganakin da kakain de usaha da kakain dia kata ko ini nule saya ingin usaha ko nag-business ko nag-business ko sila teman-teman sa aga ko mag-business untung ko taman develhan ko kinakat ko sa amin nabuka ang gaya sa ene untong bilay pag-business bilay gaan na niya kaya ubus na sampay mate ikaam mitintayahan taman niya dahil magbagtala kita ini karyaan bit ini demikian ta'abud siya lau kiamat hanggang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daiman pinaku ini mikipikil niya si miskin si kahalan miskin to si bunta mati mangkali siya pinapati Allah subhanahu wa ta'ala miskin pag ta'abud siya lau kiamat magbidda tayin na misara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'abud siya lau kiamat pinne bagi eri pilih sali manusiain memiskin turuk dayahan tu sali asal dinale usah Allah Subhanahu wa taala sali gania gaga magmasyat miskinin duga magmasyat marayahanin maghinang magsambahayang miskin no pagsa kaya mo sa sali hinang dan si pag-ibadat si ina pagbidan ng tuo yan si artali sa dayari so bang pag-ibadat sa katalo kaya mo sali gania sa maglepeng sampay matay sali-sali sa darajat kita law ng Allah Subhanahu wa taala so pagbidan to pag miskin duk daya dan to sila dunya knows alian sali katalo to Allah Subhanahu wa taala binoren miskin duk dayahan tungan sa ang kantawot etin na sila kaya mapilitek ka Allah Subhanahu wa taala dana diretso man bisalan siya kay dalam rahmat dalam surga Allah dalam kahaban Allah Subhanahu wa taala sali ka sali ka talaw sumewa ine pektidan din la isabot sa kiamat ine pektidan din la sa kiamat de miskirin dok de mariyahanin wasak dalam surga sali kaya pektidan megtuhod pag-sali sa miskin sa katalaw din sa Allah Subhanahu wa taala tu atau wasain pag magbida sa tuwa daya ruk miskin eri pagbidaan din tawag dalam sa kiamat
Sab karaya ruk te miskin le. So bang ketele wala sali isi darajat din sa Allah subhanahu wa ta'ala tinalaw. Tinasik siya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga na pagkisab tinalaw siya. Sumagawa pagbidaan din sa mabdaya ruk ine na miskin le. Numus kuwingge. Kuwingge pagbidaan din. Pagbidaan din pag-asik yene surga le. Pag-asik surga le. Tinasik النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. هم كنا بناكو إن سي الله سبحانه وتعالى يعني بامبن إيه بني كلهم دلهم كمسكين دك بناباتة دلهم كمسكين والله سبحانه وتعالى بقي أصاب إيرن تبصارة وإني هناك كنا إنكاهنا والله سبحانه وتعالى تابت شلو كامت يعني يكون الله سبحانه وتعالى دوه مكسالي سالي تسأل لو دنيا كتلون إن سمعوا أقع سالي يعني من ديارين أقع سالي يعني أرتادن نيا دمبوا هتين تورم والله سبحانه وتعالى رزقي إن تسأل الدنيا سامع أن أن تلمسكين لو دمبوا رزق بنرايا سمعوا بang دراسات كتلون سالي Us kinatauhan Allah subhanahu wa ta'ala, kinatauhan wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Samian tawad si Allah kiamat, ene dua manusia niya. Daya ruknis gin sunago asali katelaw na tuyo Allah subhanahu wa ta'ala. Pinde me, isa kinato, ngaka sigiti bi. Ang kanadarap na ako ene pinde, makaasik pinde de hello. Ang banene manusia, memiskinin manamahin, tamut lesel lew kiamat pe delem surga wallahu subhanahu wa ta'ala dehelu amban ere amarehan le amelu hayale tu se lew dunya binis piyaum ere tengah lew pinde tengah lew etinen limi oras atau pinte 6 oras pinte de lew simpuk de oras ambale saya nempili saya nempili simpuk de oras pinte atau 10 oras pinte bang 10 oras 5 oras dehelu ngasek surga manusia yene me miskinin atau malamahin tao lesel law kiamat bagi dalam surga yan 5 oras ang banene manusia amarehan ubus bang 6 oras abang 10 oras 6 oras ngus wee malik manusia le pinending wallahu subhanahu wa ta'ala ine da pinatut si miskin le pegge dehe busali siya dalam surga na suka sali siya sali kita lewat itu Allah subhanahu wa ta'ala ubus magdalam surga sa sali sumegwa pinarihel yene ame miskinin amban amarehanin tenga hellew nesi hellew akhirat pagdalam surga kelewin tu wega pigtuhod na dahil enser ng tu pag ito siya lagun niya ka magsali malikmeng kasi ranas ka magsali miskin duk beha lansana lai siya law kiamat kita ni miskinin magbapen kami naman anak ilo kaya muna kami kapting ko kita ni ita kang patut siya ako miskin ni pagpintin ko kami ano sa anas na hari kapinoy ko buka aduan sa kanya na pintin ko ako miskin ni so inshallah may miskin ni tinalew subhanahu wa ta'ala magkaisak surga at hello 5 oras na kamaninos tawad siya lo kiamat ang manamarayanin ubus pinarehelo peke ganya binista si artade tinagam usel lo dunya itiren na arta bin tepet tawag dito andabi ko nila bisanya ganya niyan wala ka magsakat ato binutong sakat ato amban arta ato amban sa amin diretso na ka nahi saya gar pegge na tin de 5 oras o taway na oras sa amin ruk me etin kay annen ay ruk me pamilya ni pinagdemo ana sa kem pinagtuwang magdalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yadkhulu fuqara al-muslimin yatinan al-muslimin al-jannah qabla al-ghina binisbi yawmin ubus naman kibisara ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus pending ari-hari tengah ello lain pas behuna pinasek may arehanin sibisiga na pinte ilisag ennen pagbesekin ni simbukduwe umasek ni kemon lain ubus simbukduwe behuna pinasek ubus yan teggelan nene pemista arta dan pineusehin pinte ennem oras mata 5 oras
amare hanne. Ada kala dayan tiyo sinago at tinalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala pinay. O Anas, ako pinabdo. Dayan tiyo so talo ko sa ko sabi ko kanian okay. Tima ko Allah subhanahu wa ta'ala dayan tiyo. So amban nagdo ruwa ko amban kumusahan niya. Amban nagbutlahi atau amban magray atau amban nagtinda halal atau amban ini sabi atau amban ito na niya alo sekreto ito na amban simali amban ako sa amiyan ito na may isang kadarat sa amiyan ito na sa pagdapagdiyan na magdawa si Abdo magdawa si Abdo magdawa ko sinaguwa bisa ko daw pagkastabi sarateli kaya mon barante binindag siyan kitimitangan tabi mga dupintanganin o Tuhan ko dako nakakaroon ako ng pinamangangkan ini sa gwinito ng sinekret ang pansimalik sa amin. Pinipisa ako sa amin. Puna magkaraya sila. Pimbektisin o Tuhan ko dakaw kahangan ako ng palingan na tanga bahagi pipigay doon sa buhi. Sa amin akin dinistribute pisi ano kayo sa amin. Awas pinbehekun dakaw ano ako ng pinimangingin siya sa telepon sa amin at tawaga. Pinay magkakontak kita doon sa amin. Ini tenutan. Ini hotel. Ngamot sampai letuel. Kata nasimagwa erun lai itu bang makapas saja, bang makapas saja. Naso bang kay makapas niya may manusia. Tapi sarwa Rasulullah alaihi wasallam. Tawat siya kiamat. Atadruna man al-muflis min al-ummati pinne. Sina umat ne sina sahabat ne o pinne me kam sahabat. Ketauhan ni pinne bang sine me bangkrapin tawat siya kiamat. Atau bang sila bangkrapin, sahabat Rasulullah klaro, yan bang abakas mag-business, abakas mag-sekuit na mato, atau kita pala sa walabang parisap kaya sa amin, minsiri bankrupt. Milyonaryo sa matsamat iakan, sa amin minsiri bankrupt. Bankrupt, hindi ka na arta na, tawag businessman, minsiri bankrupt. Pinmasal. Rasul sallallahu alaihi wasallam belum bankrupt, ito kami ang mato. Sine? May mangkrapin pinne bang taabot bangkrap silaw kiamat may kebawasang bahayang sa bahayang nanto sinunya ko Japuno tumbas ni kasambayang ni may kepuasa ko Japuno magapaghaji magapagzakat kemon na ibadat tu tainang ne tebo ni mole tuju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala so paglaya na yan tinilaw tinending pin magsagay na siyang pasip kung tinay surga pinasip Allah subhanahu wa ta'ala niya tek karembuha pinna o Tuhan kami, o ya Allah. Song Tuhan na sebagai lu, sabi ka sebagai ne, sabi pwede si ipama. Song tunatungan na yan. Ya Allah, bilang sunga pa kita, lo ada sembahyang ng ko puro, puasa ng ko puro haji. Yung pinna ko kami kami na magsembahyang. Sige. Na pinadaro pinne. Daro pinne. Sabi wa ka pinne kita no pinapakasampak ne kulo sa lutia magmarka sampak ni. Magkasampak ng pinalay. So, doon ko rin pinapasambahayan niya ng panpuwasya niya. Sabi niya, ubos na niya doon. Which tala niya, pag-et ka. Tek isang pinilingan. Daro pinapiho. Tungan niya. Wait. Napinapin. Apa sambahayan? Kaya si harapan. Daro pin. Wait, hindi pinaproblemahin. Eh? Lapin ito yan, metak-metak lahat ng pinabugastab. Iya sa bugastab pa at papetay ni Resamya. Betak hadjal lahat ng bagastab, suntok at Resamya. Ilay pabakala sa hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Mis-mis. Ako pinasuntok na, ako sampai pinapatay, ako pinapatay na. Mumulhaan na Resamya, mumutilihin na Resamya sa hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Elom na balik, sa pinalay, tandain na, ako pinapatay na. Hukumon do, pinapatay kami. Sampai ubos na. Ito ay, okay. Happy-happy pa boy, lay. Pag-ek ka pa sa bahayang, ek ka pa ihaay, ka pa puasa, ek ka pa. Kaya mo, ek ka pa. Nagana problema, di ba sa doon, kaya mo, numbatin pito, ano? Hindi naman uso, umatin, pero, sampay pasad niyan, kaya bulak ka niya. Tebi sa bahayang, gana tebi, pala po sa kem niya. Niya, peguwa. Pag niya, peguwa sa amiyan, hatinan, mag-report to Allah subhanahu wa ta'ala, nagana na pagbayad sa harapan nga. Umos puwasahin nga, ubos ang bahayangin hajin kaya man nagkaan ito pag-jikir mo kasi ugaan na ina sa iling akaan niya nipid na Allah subhanahu wa ta'ala wala ko babal ko magsambahayan sa amin terehulong sa amin mukha na nga niya so may pitong mag-report yan may hajin magdrag adi mapapa mapatay kriminal sama narakasahan na
Sumigaw ko ito, duseren. Iwan nagkawati, isang terbehurun pagkarban ng buha, ito siya kuhin. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, isang terbehurun natin, bisa kapagsampayang, bisa kawasamin sa amin. So, ano ba ng buha? Ayin, dupang, sumay sa dupang, na mas dupang kyaw, pinapisi, iya, karupangan nila, mapewam yan, pinagtuot na siya, pinagdalamarkasan ng delwin ng mga sabi. ANC, ama bang krapin taabot siya ng kiamat, aba sa magsambahayang, sumay sa amin terabulin ito. Aba sa magpuwasa, sumay sa amin terabulin ito. Aba sa pagmalibanat, sumay sa amin terabulin ito. Walhasil, gani ako na hinanglay ibang sa ino kaya hinangtan. Iyan, tibisara ko, supaya pelikus tibi, iyan hinangtan mo, dukit tibigay lukan tapos sa lugar. Dukit tibigay, magdilim ng kasahan na mula sa tapos sa lugar. Tabi ko ito, kaya ko, niya indama ko ito magkahinang sikita ni manusia ako sa iya. Magsambahayan siya mapati. Yung ganda. Magsambahayan siya ngilin. Magsambahayan siya piyo po anong to. Niya ako ito niya. Niya ako. Tandok siya umaldok siya. Andiyan namin niya. Niya tayo. Sobra piyampan niya. Sobra piyampan niya. Asal niya, pil niya. Andiyan siya umaldok siya. Abduruk siya dyan namin. Tibigyan ito siya. Isang lugar po siya. Lawang pa nga mga ano. Diba siya? Naspirasi pa siya may piyin sa muntok po sa amin. Lalu siya, bakit naman siya lamitan? Lalu siya lahat na arm right. Binanha. Magkantipis mo kailangan mo lang kung 45 kung sa amin. Dinakakan pa niya. Iniinag mo na sa pahayang tibili. Inag mo na po siya tibili. Inag mo natin bisa kami at magsikang pa siya. Puwas iyan. Mikipeniya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amban kimisin pagkasabay lista way dayahan makikik ka. Nasumi ko makapas dahat jamang biligit kaya dambu amen bankrupt. Makapas lagi sige makapas 6 oras atau 5 oras pik bidaan ng mga miskin sa amin. Lagi open ni Allah Ta'ala itinan pag-biskis mo kung karya ko sa amin, ang pantaon karya, siya mag-o, alam ang tugus hako sa amin, nagbinisnis, magbabarter, atau magtulak-tulak, nagdangang ini sa amin, dumen, tinis sa amin, maharam. Tapi Allah Ta'ala, okay ne, uwas ne, pili kang patuloy sa siya. So, nag-uha, and then oras, atau 5 oras, upama, tinin, tenga elew, bilis piyong pwede Rasulullah SAW, paglagatan ng miskinin. Uwas tenga oras, tenga elew leti. Tenga elew si elew kiamatihin, si megua bang tu si elew dunya pi, bang 25 oras, 500 tahun, pagi bang 26 oras, 600 tahun, pagi langit tahun tu si dunya. Iya manusia makin makaasik tumulong bisa miskin. Hanggang na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinakuha ni daran, pinakuha ni sallallahu subhanahu wa ta'ala, mikipeni ay amban miskin, da amban akaraya pagi makiinin, mikilimpang kontrol iya taabot sa ilaw kamat kasi na ini bitin iya taabot sa ilaw kamat ini nangisak surga ini karyan na magkitibigay kaya marahi inda maram wajib nan kaya marahi dan buwa pinaruwa be katuan jinabil dan buwa pinatelo pinampat ka sa niya makasa sumiruwa taabot sa ilaw kamat iyan okay na bang siya hadja na basta rahad sa ampat ng kaplak na bankrupt ini manusia apa tingin bisan tek ya 600 tahun kita ngagad sa amin semua importante basta mike asa kita bi yene rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tawut si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala sabut sa kiamat umasa kita bi dalam rahmatne gagit bi ilepas wa Allah subhanahu wa ta'ala mian lesi yene kakakalan ubus lain dalam surga balik ni kita bi tagna nagkasuhan. Kaya mo na kita binin, magkasuwa-kasuwa, insyaAllah. Mati, pinagsabi, kita binin sa kamate. Kaya kita binin sa Saudi, magsabi, kita binin, kaysa, kaya kita mati, bang kita muli, bigini-gini, bang may tuhin na tuupe, magsabi, kita bigin na muli na sa Pilipinas. Si kaysa. Siguro magsabi, kita binin sa kamate, kaya kita binin mati, kaya mo. Di ba kasi yan? Kaya kita binin mati. Sabi, kita, magpungtirin sa amin, magsadil hati. Magdautay anak, magdaulay kini mga anak mo sa mga gaan niya, ito teketeri, asal nadigted, kapit mo sa kalit, pinain, magdaulay kini, magsumbaya mati, atau mga anak mo magsumbayamati, magdaulay puro sa mga gaan niya, ano man kasi yan? Gaan niya.
Sumagwa magati. So ibang enen kamatay masih kita mate asal levanten bikemon ngatu kita birukgai levanten bimate. Kenapate us pagdalam kubur us mangi pirekel lumbalik ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gada pagkasal ka. Irin sumaya sa inang tibitan ilmu. Ngatu kita birukgai masih bang malaikatin. Duk Allah sebagai amban Allah subhanahu wa ta'ala dia sagay kita pancari bang kita pitay ni. Sige, sumagwa pagbidanan pagigay kita nagtuot kemon. Kaya nagsumbaya kayo mo sana. Sumaguha ka. Sumaguha. Niya, nagsapi ang nakitabi. Magsapi si Kielum. Si Kielum magsapi si Kamatay. Sumaguha. Niya oras tayo masih pinagkiswa balik sa Allah SWT. Nanda si pag-isak subay. Bangsa kanianten bitinalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nungod pangandagan Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito bisrati bito, gaya kita binuguruhan. Gaya Allah subhanahu wa ta'ala. Game berubah ini bekas tibisar. Janji ini bekas tibisar awak ini sama sikit masalah ini tibisar. Kira sebab magdalguran bulan haja, semua paglai ini taabot dalam surga masih nagkiswa na balik. Iyon na hati nga ka Quran sabiya masih kita nagkiswa balik kung tagna na kung nagpumpun diri. Bangsa insali kita lewat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Semua penekuti sa Allah subhanahu wa ta'ala namang paing kita nagtin sa insali kita lewat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Umos paglai na kita bi, lembuha sa bentuk tenbin damanas. Kue kairuk si Anas, etiren si Fox, eduk ke Jizala, si Sab, etin bahay-bahay na kami. Pinabahay na kami. Indama ko gani si Fox, ko gani si kami, kaya wala bata. Pinimapen ka, pero ito, indama po ongas na bahay na yan. Gana na alay ongas nilang surga. Gana na alay pas nilang surga. Dembuah bentuk tenbi indama kemon duk dembuah umul tenbi bentukin. Tapi sarap. So kalau di sana sini dalam surga sampai penegut dari bang perisap kita pinasek Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga sabihin kita lewat dari penut dipengatakan Allah subhanahu wa ta'ala duk pengendakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dembuah bentukin bentuk Nabi Yusuf alaihi wasallam. Umul tenbi dembuah umul gak bahi duk gak patah. Sehingga umul tenbi bianen sila kam nan sila mag-umul 30 tahun atau apalagi atat 30 tahun sini. Ganyan ato. Ganyan. Sila ganyan. Lo sa siya ato lo kajin nabi 30 tahun. So bang pam siya ato kajin nabi lo ako naman ako ko 70 tahun lo. Bahin mo naman. Umulillahi umul Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam 30 atau 33 tahun bata-bataan tan bigyan. Manusia in level. Bentuk Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam umus hejjahan baran nen yene ko hejjahan baran Adam alaihi salatu wasalam tabi saray Rasulullah kemon yene si tulan siraan hejjahan nen pitumpu anem asta hejjahan manusia walhasil manusia intabut celok kiamat dimenati diki haje manusia ini mahankan le pepitam si pihak tengkepak manusia dalam marga jahannam pinapakahaje pe ada kala meimpenden harus Allah subhanahu wa ta'ala harus game mencari apa meimpenden dan buaimpen ko mehajja puru hina Allah subhanahu wa ta'ala ini sini manusia mekapil deh ini hawa hajja barang pegak supaya asal telesare tet sigi-sigi pamangan ebutse kira hajja sa Allah subhanahu wa ta'ala duk teggel si tapun we butin bang inegas we but samya kita bi dalam surga insyaallah bersama kita bikemon na demen semua abisan pan hajja barang manusia lay Gaya ni makaib duk ini hapan bentuk dan saman bentuk Nabi Yusuf alaihi wasallam duk bata-bata kami manusiain ubos ko engge gustan bentuk Nabi Yusuf alaihi wasallam. Wega pinaano si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buene sa hap ne bentuk amban kemon makhluk amban kemon siya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita bisa dalam Quran gak dia etilen yan binte ko paano siya kita pinaghap ne bentuk yene Yusuf alaihi wasallam. Dani, semua si waktu ia lene si yang pinakite yang lesi Egypt si waktu ini hati dan bernabi pinayaman kumikirindihan pinatek kapi besok aja pinatek kapi si kirindihan kutumpukan sa kirindihan sa miyan ini makhluk miyan kasal magbentuk si kita beket me sayul atau ini may bentuk may tereu may rindele so magatan bes si pagpit petek kasi siya yene makhluk miyan Yusuf alaihi salatu wasalam
Ina te bisinang din, saya ingat sampai tekehet de tangan din, gak usah matanin mamayaman ini bentuk met ajaib, hawa bentuk tenduk mekebisara si dalam Quran. Penne, ini penne makhlukin dengan penne makhluk, sumegwa penne bahasa malaikat ne penne petekaya. Mat pekisisiro manusia ini hawa bentuk sampai tekehet de tangan din gak tekelesare bakat si hawa, pamayam si hawa. Dimana ini saya mabaya si sumegwa ini hawa ajaib hawa bentuk ini makhluk pilih si waktu tinggi itu ada bentuk ini Yusuf alaihi salatu wassalam i hawa nen tu si Allah dunia duk pagtawad si Allah kiamat pamabantuk manusia dalam surga ini lahan ini bentuk niaan dekat TV duk umur Isa alaihi salatu wassalam ini terlumpur angkat TV suisa mian bilisara wa ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumen makaib, dumen ko pindangan si pian lay saben me aurat saben sumegwa asal hapien, iyan pagi ini lene dalam surga Allah Subhanahu wa taala kita ini. Na insyaallah pe ko tebi bian si Allah Subhanahu wa taala bang pang kita pinasek, wene tabot si lo kiamat dalam surga ne, dughinan kita balik ko ini. Kasi say du janjiin, natin bata balik. Gana na abahi, gana na magana sa ikemon bentuk inablel la rutab. Dende do eme mataan ng samian gani na inalay ba dalam surga. Nagpuas ang pamian na murmurahan bang pain kita bikin ini tewo tewi in kemetein. Ganan kita bikin miskin do palusap kita bihin ng Allah subhanahu wa taala karaya sumegwa dalam katalo tujuh Allah subhanahu wa taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala.